Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha Pini manja along Vishu Hindu Porishid Lumbajong Prokonto Committee atumpen chepatir piponsi murti katerek asai dengpon Pirthelong munid atum arnamaphan kendel ki kai lapen dhup dhuna kar ut melur mithe ki kai pen kardom kardi diti bon sitame ilitum arnam asumbi aphan ardom arti era philote bangso asumbi towar akung bitekang kokpen wartekang phititi lapen ke phalang no dukok titi Lason si pinini phai inkoira pho chitia chiklo manja police station ke parlo Dimapur road Oxford school athengno along Lumbajong Prokonto committee atumpen chepatir piponsi towar akung ki bikrai amurti an katerek asai dengpon Bangso saiki dengpon along alang litum kachopapon district level committee president Rolling Ingti secretary Babu Singh Ingti lapen kapre ke theki dingetumta chitongdun Pini mai malomso dopen murti kewartang amurti thapon thusi puthot along kaprek elong adim kewardam vedji asai klempon Bangso murti katerek asai ke klembom apor hutsitame procession dambom pen klempon bom si misen pen murti katerek pon asai kideng pon along pachun pon Manja pen Indra Jeteron Karbi Anglong News Channel Langhin BJP Mandal Committee Asai Hemalong Bot sa Saktikaran Abhiyan 2.0 amai kapidopo. Langhin Constituency ke parlo Langhin BJP Mandal Asai Hemalong Bot sa Saktikaran Abhiyan kapamanpon. Bangso mai kapamanpon ng kok laki non kiwangchi 2024 aningkan MP kilik ng katebok herajok koson pensi MP kilik katepahay ponchi aphan. Katisik mate kapangtang chi aphan pura Langhin Constituency angkang Pulling station kido amai phu chunbang atumaphan hangsi chethan chimumpon. Bang so along aluhiaman pen kachetongdu lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari, Karbi Anglong Autonomous Council MAC Tilutuma Hasnu, Langhin Municipal Board Chairman, Kamal Brahma VDC Chairman Bir Singh Timung, Lapen, akaprek alang litum pen chenglok ke ongdung ke thekiding atum, man peng kido atum chetongdun. Langhin pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Langhin homoste Langhin Mondal State আমি বুথ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বুথ সশক্তিকৰণ অভিযান বা বুথ এক্টিভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ মাননীয় লোকেল MSC উপস্থিতিত তথা মণ্ডল সভাপতি উপস্থিতিত সকলো কাৰ্যকৰ্তা মিলিজুলি আজি তেওঁলোক খা খবৰ খুজিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপন কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে আজি আহি পেলাই নিজৰ এক্টিভনেছটো দেখাইছে আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন আহি আছে ইলেকশ্যন আহি আছে সেই ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে কেনেকুৱা সাজু আছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিহেতু বেলেগ দল দ্য পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ হয় আজি আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ নিজৰ দায়িত্ব আছে কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ এক্টিভ হৈ থাকিব লাগে ফিজিকেলি ছ'চিয়েলি আৰু চব দিশত সেইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ Arlong Chuhu along Ihum Upper Rangsali ME School SMC Lapen Headmaster Atum Karbi Anglong Autonomous Council Authority Atum Aphan Kachuning Report Kedam tang ni phaing koira pho chitia chiklo ningkan surhinira inkoira ke thom arni pherangke atum kahumri dam ahut Duabar Greek constituency ke parlo Daithor police station angkang arlo Upper Rangsali ME School SMC Lapen Headmaster Atum ahin pen school along akinang sot aphuthak Karbi Anglong Autonomous Council Katari atumalong kirap katuningri padupon. Lason si Upper Rangsali ME School laki lakha inkoy retrok Duabar Greek constituency angkang Arlong Chuhu along sidolo.
Bangso a school along Dua Barguri Press Club atumpen kedam tang ni phai inkoi ra pho chitia chiklo ningkan suri hini ra inkoi ra ke thom arni humri damlo lapen ka humri ke dam hu ke thek ponlong atengke school boundary wall away cycle stand away toilet mesen lapen kijun alang away lapen school filalong art feeling nangchi dolang lapen school repairing asai pusitame keme me ajok arveli prap arve ke janglote lang bi side titi pusi nang thandun Lasi lahai asai non prabjin pen kapachun chiaphan school SMC lapen headmaster lapen rong asora tumpen nang chuning ridun. Lapen kopai kemi pen local MSc Richardok bisitame Karbi Anglong Autonomous Council Education in charge kikipo mahusi chun ponchi pusi arlong chuhu aralatum ning chepathepon. Dai huri pen amos ingti Karbi Anglong News Channel. Choro parpik lo nang tum media korti tum hansatame nili Karbilo chardi asong ni tum ahin pen ladak ni tum a branch of president ni disipulo daseme ni tum ladak kadure ma kinang sot ni tum dopik boy face dame nang claim ke bang po boy face dame abostu bang ni tum ali bang abe la boson non la theklong lo lang bosu dame ladak ni tum han nang pilo hadak bang ke nang pipe puni tum pu damde nang pilo dame Dadak ali bangke alang nang bube lo lapen kubi ko boson ne motor ave pipe da ave ladak alang bangke la so JJM scheme ke komentu ni kana am api tinggal pilih no claim lage dasme bangke adin bangke avelang nikan istiradha malan baksi dola hai oi phe dame nang kim den manang rang det bena phi dame ine bangke Alamang kim lo bote akim me bansi ke claim nahi ma dede sida me non la bang kahing no pinak lo ladak jase met ke somar tum lang ga ye doji lang ki jo na tum doji ma hanan gitu na tum doji sida me la dak ali bang ave dalo lasi jase met bang ke lasi pudam ji ahok nang ki pivek bote nang pipa me nang ji jongsi nang ki pipe de ji bote nang pipe de no jase met bang ke lasi ni tum bang ke ni tum lo chardi song ben bange puji non bangke ni tum phana hormu bangke ini na porong de lo nang pitan lo ali bang ave de lo alam bange yo tala bangso la JJM nang claim ding contractor nang chi ladak contractor lo Timothy Singh nar la se alang wan lo nang claim lo ke claim ko ke messenger bose alang chipulo da mi non bangke akimi bang theklong de lo ni tum bangke ladak ani bang ni tum bang mekthang school lo mekthang rong lo kopi ko buson ma ni tum chelang dun bo teacher bang we ni tum la kai ta ni tum theklo la se student bang kon si do ma komasi ke bang we ma komasi ke chok che ma kopi si ga we ma ni tum kai ke da lang dun bo la se jasmet bang ke la lo non bang ke lang bang ke la dak bang ke jasmet ba ni tum phana dak nang piwek nang ji jong si nang pipe bote ke bang yani bang ke laso biko apa seta meni tum da pavedat po lan sini tum bange puthu nang kok po school hem long da repairing nang ni bola so repairing ke pada ni sabon laso lam bang da ison lo la seta me wan lo nang claim lo oi phi seta me non barla ta tang de par pela di barikha par pe pin la seta me arwi nang di problem laso ahem da ene bang la da ke repairing kote lo ceiling hai bunai lo ceiling hai da hengno pin lo la se kopi nange matha be nange pirong ma pu bang se ni tungge jasmet bang ge jong dam ji alam bang ge yo takala nali lo charli asong pen Karbi Autonomous Council local MC da education em sari chato ki phala ti kopi lo de churo ni ge a he ke na pian repairing asubutha hingo da iklim sa ta pilo de nali lasi jasmet bang ke ladak itum lokiar ni si lama education ni em lo alang ni phangan kachuning ri mak akero bang la lo alang li nang pipe bu phangal alang li nang pilo oi phir sa me ke claim a contractor tom bang ladak na pa oila niom si nang claim rong lo bosi non jasmet bang gi puje bang ke non ke bang ji langar ni prabjin pe jong si nang pipe ako nang chiot nang chihumri re pote ni tungge bang yani bang ni tumla rat hoi pen seta me akar ju bang ni tumpa dokok ta haje bang so sai ko masih claim bote contractor bote contractor ke Timothy Singh nar lo lata te Timothy Singh nar ke non la bang so school ma inia sai si nang claim heti ame inia sai sa me kitchen bida bing samse ning samse si theklong lo te
te alang ni hi na pan ke na me tu ahin be ko pulang pudang ko pulang ni tum karbilo chardia song pen kipu dami bang alang li non prap jin pen iroi roi niang bong pen alang li chewang pen nang chi humri pen nang chi lang pen ako ke pa meji phanji puthani tum chuning ri thulo la pen ako chewang du the bote la bang ako ni tum tame klardak pen ako mo ni ka pek ta mini tum la puson alam kaninge ta duk kok ta haji tum dor baguri malo ladak tok wang lo alang li hem ke ta me alang ni ke ahem che do debo alang li ke bisi ke difusi ke do hai oi phe ta me contractor ga alang li si long lo wan lo se ta be non mang ke ining kang sam si bang si ni tum ke che thek long long lo ya alam mang ke ni men mang ke arbadan se ni ladak arlong chu KSA president lo na se nang tum ka do ga we phan mane apor nang chipi bang bang panang tum phan media korte tum handa choro thulo asinilam thilan sing ton ko pardo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me